Kurokire muhatikano wa ngari barabara-ini nene ya kuma Naikuru guthie Nairobi itura-ini ria Muthiga Kino. Borithi mahingite mwena umwe wa barabara niguo gutabania uthuthuria wa mbere hari mwiri wa mundurume uria ukorirwo utiganiirio hakuhi na ngari yake. Kuna wase walimada na wakanini wase wengine wakakuja kumpora. Mimi niliona walipora pete, wakapora mfuko, vitu kadhaa walimpora, vitu mingi sana. Kuringana na muingi makorire mwiri uyu uri na nguraro cia guthecwo na kahiu na mahinga barabara niguo gweterera obitha a ugaceru aria matabanagia uthuthuria wa ngero ya huanika. Kama amedungwa kisu hapa mahali, amefunikwa sweta, amedungwa kisu mbaya sana. Hiyo ndio inaonekana imemmaliza, na kama kuna furuku imefanyika hapa, kuna damu karibu kila mahali, imetapakaa kila mahali. Ni kama walingangana, wajaribu kungangana na wale wa jamaa, ndio akakumbana na kifo yake. Kwa kifua iko na alama kubwa sana, na hiyo alama ni kama ni kisu ndio imetumika ndio akakufa. Omodi Ogora ni munene wa obitha ugaceru DCI Kikuyu akiuga ni maracokaniriria woira na kuhunga muingi uria uikaraga hakuhi na haha mahuri, undu umwe na mbica cia CCTV iria iri nyumba-ini cia biacara guku niguo gwethana na ekwirwo aria marekwirwo gwithara na imwe cia indo cia uria uragitwo. We have recognized that we will divulge those things as investigation continue. So right now, just preliminarily, we've taken over the matter, we are investigating, and we'll keep you guys posted on what comes out of the investigation. Mwiri wa mundurume uyu ni woirwo na gutwarwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Kikuyu, guko ngari yake igikururio nginyagia ceceni-ini ya borithi ya Kikuyu. Andu a family magietererwo niguo onao mahungwo mahuri. The police officers from Kino and the DCI Kiambu rushed to the scene. We have processed the scene, and we have taken up the investigation. So I think later on, after we find we will be able to brief you on whatever comes out from the investigation. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kino, Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.